Tribunal Constitucional Wasi Hisp'ikachisqa sentencia nisqata estado de cosas inconstitucional churapakunanpaq cárcelkuna llumpayta sinchirunawan juntasqa tarikuptin hinallataq pirqankunapas saraskilla kaptin chayllachu mana servicios básicos nisqapas pisinsi tiksi suyunchikpi. Yuyarisun colegiado kamaykachisqa expediente número 05436-2014-PHC/TC yupaywan. Sichusma mana masyayta tisunchu kay estado de cosas inconstitucional nisqata hinaptinqa suqta karcelkunata sinchi halay runayuqtas wichqanqaku. Kaykunas kanman chanchamayo pichqa pachak pichqa chunka kimsayuq %, Jaén pichqa pachak iskay chunka iskayniyuq %, Sarita Colonia del Callao tawa pachak hanchis chunka hukniyuq %, Camaná tawa pachak pichqa chunka kimsayuq %, Abancay kimsa pachak isqun chunka pusaqniyuq %, hinallataq Miguel Castro Lima llaqtapi kimsa pachak hanchis chunka pichqa %. Kaykunas runawan chipusqa suqta hincha wasikunas junhayta wichqasqa kanman. Kay sentenciatas llapanku hisp'ikachisqaku habeas corpus hatipaywan. Kaytam churasqa interno CCB sutiyuq takna hincha wasipi tiyaq. Tribunal Wasi Anya Poder Judicial Wasita atipayaynin ukupi llamkananpaq hinaspa takyachinanpaq kamachiyninpi hinallataq runakunapa derechunpi preventivo harkaypi wichqaptinku. Allinta yuyaymananapaq colegiado fallo nisqa hisp'ikachisqantas Corte Suprema de Justicia Argentina suyu riqsiykusqa hinaspa churaykusqan digital boletín qillqasqanpi.